Rose konjobani angitshela mani bani unomusa neyama impela ngicela ifavor nyana ngicela ugrand amani bheka yazi ngicela mani ngixolisele ngoRose yazi akafuni ukuringa nami nje and akafuni next simhlanganisa nami enhleka akafuni nje next so at least wena nje ungabishashaya ngitshela ukuthi uyaxolisa like ufuna ukuringa naye nesixolisele ngiyacela ungishayele ifavor noma ngabe wachoose wakhe yabo sikhona usibani ngicela please Sikhi yabona into yakho mani na wayengifakela WhatsApp Rose ake shi 23 rand ye-black esikhulu yabona sengikhendla manje hayi mara na okay ayibamba mfethu hayi ithi sizobona wangani ibhodlela over some siyamara bheka ke liyafeva ke ukuthi ungabe usuyaphuza bese uyakhohlwa yabo umtshela ukuthi uRose ukuthi ngixolisa kabuhlungu ngifuna ukuringa naye ngicela umtshele ke sibona ngizokhuluma naye Rose athi ngiyosengela le black yami ngicabaleka yabona sharp